twibera mu munyenga w'ibyishimo hamwe na El Clasico ahamenyereye nko kwa West Rubavu ku mazi. Buri weekendi niwo wasanga bavuye hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abanyakigali bazanywe na Tamirifi munyarwanda. Urasanga inkoko ibyibushye n'ibindi byinshi bitandukanye utasanga ahandi. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko tunagufitiye ubwato bwiza cyane bwitwa Zodiac, aho ushobora gutwara umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe. Tugufitiye isamake nziza cyane, aho wihitiramo iyo tukurobera. Halo. Ndikukumva. Wibuke ko nakubwiye ko ugomba gufata cyage kuyukiriho ibumoso bwa wa muturanyi waho ngaho witwa Nuza, witwa Karimunda. None ufata icyo gikuyu cyaho ugikusanya hamwe na cyakindi, ukumva nurangiza kubikusanya, nohereje na veterineri arebemo inga zifite ikibazo, azitere umuti wa vitamini. Ndaje kandi nzenga warangije no guhumuza. Abadongi baje kureba amata. Nzange wanazigaburiye byose. Mbo yego icyo kibazo cy'ubukiretse sinakubwiye ko ndakongeza umushahara. Bireke nyine bireke, ndaza kubigukorera mani nguko bishaka, kandi ntabwo mu buzima bwawe nigeze ngubera imbwa. Sawa. Minota 30 minutes tabugeze. Shawo wabiretse mwana. Nziragima motari kose ndamuhindura gose. Buretse gato. Nikomere cyane. Ese ko numvise motari yakunereye wagutegera se. Komera cyane. Shawo ndege wabugiriye neza. Undege ubishaka. Ukandegera ukandegere mwana. Tayari utegera. Utegera y'amahoro. Nasi umva kubwira. Nkwamagana umotari kujyana. Oya mwana. Nkwamagana umotari kujyana. Ndaje mu umva tuvugana. Yewe. Umva. Umva bari kuri telefone n'ukuri baba. Kine genda uzongera kumenyera wa gasaza we. Rero tubatwara karigasi. Nibikiwa mwe kuri gutabaza byakugenda kambute. Ayiwe. Baranyambuye n'ukuri. Ndetse ukwambuye kuri kubeshya. Hano imbere hariya. Ukumanda ndaguhabamo abambuzi wibeshye. N'ukuri de amafaranga. Tugenda umunyere. Oya ngatongera kunguza. N'ukuri baranyambuye. Ntushatse kuba ko na telefone ufite. Bajyanye. Si wowe nzi ufite ibikubera hirya ra? Ari imbere kandi vemwange kuhagera. Akwambuye. Baranyambuye mwana baranyambuye. Ufite kuyamwe na Karimundara. Umuntu kwambuye ninde none ko? Ndawo muzi yambaye ngumubobo. Nase ushaka kuvuga kari babashumba ba Karimunda. Ntabwo bamburaga mwana jure ka kubeshya. Sidabizi. Wawe utwereka. None si. Ndawo subirayo. Wawe utwereka. Ndawo subirayo. Waje ukaza ukatwereka ko abantu bari kwambura mwuyi vuba. Wawe utwereka ndakujya. None si abo bandi bagukubise gute ko? Oya. Uze, vayo hano. Arambwiye ngo reka ndegere. Igisaza cyabaye. Mbadura uzimamvu na telefone. Baramufata nanje basanga ari umusaza. None. Ariko reka ngwereke nge nda muntu wangoraho. Reka nze ngwerekesha. Ari kibyakubaho. Birakubaho. Umva reka ngwereke. Uzibiramubaho. Njyewe ndikwambita amase. Urangubise. Nibi byanjye byose urabijyana. Ndikinyeza kaje ya urambari. Agirize imbaraga urana ko ari mayibo biranguke gusa. Duri kudodo. Nakubwiye. Yes. Ndakugira kumusore muri muhanda. Nawe bigenze konzi kuri umusore mwene data. Yosi umva ubundi oya buretse gatoboza. Oya
ugira akakurira nawe jya umenya kuri umuntu Biraboroga ndava ari kunzeka. Mvuye hano uri kwitakumba. Ndava ari kunzeka ngo n'umusore. wahora niki Waretse no kubaza. Bigenze urakubise cyangwa. arangubise noneho ipandaro yongera kuko bizi ngirija nabunuje reba ko ndabunuje none bwo ndarase ndarase Muzi n'ikindi uri kumva aho byananiranye uyu muhungu wanjye aradufasha umagire tugende ngwereke ukuntu ino gahunda iramukubita muzane kandi mwana jewe ndakwereka mwana muzane takundi nje bangubita ufite afite kibanza mana wowe reka ngwereke sha iki kintu urakizi ntabwo uzagira mumbabare ntabwo umuvandimwe wanjye namuhemukiye muvandimwe wanjye yewe ntabwo nakubabarira ntabwo nakubabarira basi muzembabara kuba nakubise pe nimbabarira yewe genda kubwira wumve kumva Run.